Snin ta' riċerka waslu biex pazjenti li jsofru minn diffikultajiet fil-moviment tagħhom, ebusija jew inkella minn roda kbira, itejbu l-istat tal-ħajja tagħhom permezz ta' electrodes impoġġija fil-moħħ, intervent magħruf bħala Deep Brain Stimulation. L-electrodes fil-moħħ jirċievu stimulu minn batterija apposta u bekk ikun possibbli li jkoordinaw il-moviment tagħhom. Fil-waqt li fiċ-ċentru ta' dan kollu jibqa' l-pazjent, dan it-tip ta' ħajja jaġevolaw ukoll il-familjari u dawk ta' madwaru. L-intervent qed jitmexxa mill-konsulent Malti Ludwig Zrinzo flimkien mat-tim ta' speċjalisti tiegħu. If you have well-selected patients who aren't doing well with medication alone, surgery may offer some hope. In those patients who are going to have the surgery, we'd like to expect a big change in their quality of life, a big change in their symptoms. This isn't a cure, and it's important to say that it isn't a cure, but it can make a big difference to patients and their families. Ir-riċerka tkompli fl-Ingilterra biex tagħmel dan l-intervent dejjem aktar sikur u anqas stressanti għall-pazjent. Interessanti li tul l-intervent il-pazjent ikun f'sensieħ sabiex il-kirurgu u l-ispeċjalisti ikunu jistgħu jsegwu l-mod kif jirrispondi għall-istimulu tal-electrodes. Għalkemm l-operazzjoni nfisha tieħu madwar 3 sigħat, il-proċess mediku jirrikjedi ammont ta' preparazzjoni kbira. Fl-istess waqt, il-pazjent jibqa' monitorjat għal xi xhur. One News kellem ma' Anthony Borg, wieħed mill-pazjenti li għamel l-intervent ta' Deep Brain Stimulation u li kien ilu jsofri mill-Parkinson's għal dawn l-aħħar 10 snin. Jien twilit mill-ġdid, letteralment twilit mill-ġdid għax la kont nimxi bit-tbatija kbira bil-bastun biex nqum fuq siġġuret minn jgħini. Biex nieħu xawer kont indum 3/4 mill-inqas għax kont slow ħafna biex niekol l-istess irid nqatta' l-ikel biex nkun nista' għax ma kontx nkun nista' nqatta'. Il-ġurnata da kollu qed nagħmlu. Deep Brain Stimulation huwa pass ieħor kbir il quddiem fil-mediċina li joffri ħajja aħjar għall-pazjent b'mertu għall-ħila u l-kapaċità ta' konsulent Malti.